hey sister Penny na mo Mcbrown awoda a odi na woda waye nyame so ade a waye na adwen se oni prisoners no e na ebedi awoda no enne na se ne nanim se afi afi a enwa ba Mcbrown ho nsem e ba monten so yie pa na ware sem na adwuma sem ene nsem bebre a ofam a ba monten so maye bo ne din yie pa ne nyina mu na mo Mcbrown agine mu a na woda yi wo se oni prisoners e na ebedi enu nti oko prison ekokoyi enkofo mako 47 a ene ni mfia wadi no eyepe eno ene sene ensem no siko wo prison ho and I dey ever be so we ha too much just subscribe my page sene be ya upload bi ele bia on sabet me akai bi mo so ye cake center and na asoma sinam dey say dwumedi ebro cake center say akamriti a where bi no de bosume baako classes no ahihye so o kwa kosua sene ye to cake ni sene ye deco ama won so when your ska e dey go butu eno ti free cake center e was 0554640187 0554640187 cake center able to dance soma oni most holy heart school no e na edi enhwe ni mo wa be di kan be kono so wo discount e wo sika no e so nti kan we se na be ya discount no nsa e betimi akeme ebusuya se na enim se nwa ba Mcbrown dey wadi din ye pa e wo industry ni mu a ye yi ne se oye actress no so esi nchen ya osan so eye TV personality afi oye household name a edin a wo ba akwala wo pani o obia enimu na afia ye simu kamia ye se anye afpapa kakra amfa ma ye nwa ba Mcbrown ni nyina ne se na ware se beto abonti bi kra kire se aware no kra egu kra awia ne sa ebi so kire se aware na oti ase no atete nko a na okom na obi abonti a na odi makeups na akata so ane na adwuma sam ne ensem bebre na na sister Mcbrown efa mu afi ni nyina mu no nyame aye na dom de afi baako aka ne mfie mu a wanya mfie no aduanan enso 47 years enu nti se ne bible ka se me da afiase mo ama mehwe na nyame so mpan se behwe enyanka ne nkurafo ene wo mo ahokyere ne no na enye ba Mcbrown aye a wo nyame so ade a wako prison akwako yi nipa mako 47 na one crime check foundation na ekampo mu edi se adwuma no. The eastern region, the Akuse Belta, most of the people who come here are inhabitants of this area. Na eyare hosha and any part of prison no youth no age prison nafa. Eyare hosem yire mu nso no ebi nso ye nkokra. Yewo remand space nso a nipa bu ha won remand for several years. Eyare hosem. Na ene a special day if you say ye nua ba bi edi na woda the birthday. Na say nua bai wa unim no na me gidi safe na wo hye yefun mu na Mcbrown ye 15th ya onya 47 years into also 47 inmates enigesem na wa wo hwe minim say utie sa asem yi no wo bebo mpaye wa bo mpaye no kra ma no dedaada if say the konkon e kan say won awo efiase yenua no no yeme wo mo yemwa wo mo yanka asemode yemfa nyamesem enkyekere wo mo if say prison enafom na ene no won aye be yi won no abrantie ba ko kan ho empanifo ame ate asese on de wakwaba ye fro say Francis Ronte. Francis wakwaba how many times? 5 times. 5 times. Emo 5. Kai. Mako different things. And I had an 5 on. The different prisons, so no okay kabo and so be say 8 times. Yo, until I for said the cano. Francis wakwaba 8 times. Onunko a akusi ha 5. Other prisons 3. Information ye nyakra ne say wakobe 10 times. Na dey na wo ya edo ekobasa. Okay, we still on top. Na wani nyifi prison na wani gia na amfa bibia nsie ka kire me. Many John but akwai say amu we ni ma sister was outside. I come in. Na so sister outside na ka nko no nkire se ko wiwiade. Oh no, but ndamfufo amene no bo nti na mani banisa. Namfo. But this time the new sure say e be sister. Yeah, sure. And I been so ha na prison no e de o ana hu sa. Enye de. Prison the Asian yama bebre but I know the guys in pa. Na ukofia unya ba bi na. Oh, me nya baby da alright. We are comfortable. Ba ndamfo na me no won na se wanim se namfo ye problem ma wa ade nti na wunyai namfo a wudi o machi da bia yi si ade ma fam ho ade se sa nyama ni de ndamfo boni de
Betraso. Yo, yen didn't come kakra, brabo. A no man away a tide or coba now tie apart from Entoka. What I really am I do coba. And do with me faster. And this one to me fat machine do accept phone last screen. Na cho near do ba near cho near do ebu house I bro ya cho I bro I won nom enu kakra e den I won nom you take drag be na fa it's okay. Na so ba prison na wonya be nom but we okay we nice until now we ko fie so san ko nom kakra kana ko hweme ni na kana ko I don't believe Francis untimi nya wa bra bossa se wokọ na waba se wokọ na waba time pia menyo sure se weniche so yes sir o yere no yere jai me sure sa brabo ya ana on the jaw na ade a ma repo hwe me ne ka asamecho ene se wo emba no be se me papa wakɔhwie ade ya kye no anu si abusua ye nua Mcbrown na odi energy sem ama wo mo amuda afiase na kanida so bia eni ho mo se impokom betimi enya bill enumani mu ya apie afiafiase ho too much gh ne ka che nua ba ne se nyame o hra no na ontu no kwanem onsum no emfa ne ntu ehire mu e ma papa ya waye onkoso anya kwatenten se nya be ya abribia obetimi atene ne nsa e de ama afofora omu ni bi se nya omoye no didi se won so wo hra asem a obeka e de akire sister Mcbrown amaye hu e wo comment section e ho afi na enne na wo de die ni nyina e insurance mkoa na ye ka e de ama ye sister Penny na ama Mcbrown onyame onhya na onye ne kese aha e too much ya subscribe my page me ya do ma so ama upload bi bia sa etimi aka ye follow ye so e wo Facebook e too much gh Mcbrown